Avazia lo thin em o tunlai bo rok zet zong Israel laman lo boi vele tlat mai kan zo hnahthlak tam tak Israel an oma chung kan zo hnahthlak mi tam tak te tan chuan aval hoi thlak don tak em tuna hian Israel hian zo hnahthlak sang chung anom meka a then phei chu tule fa tene fanau tenen chung kwain an omani nimin lam Hamas hoin Israel chim lam an beina Israel Defense Force le civilian mi tam tham tak an mana mi za thum velan kabluma mi sang khazanga chuangin liam an torin mi engmazat chu Gaza hostage an hroi ni omin an report kan zo hnahthlak Israel pm te po an tel nol ni mai thei voin lama thu chiang a hriat thei arin om Israel thu puang tuin voin lama tanga phubalakna ha aya ha an tandona an phubalakna hi khovelin lo hrathiam turin ange na ne kan zo hnahthlak te ta ni tong trai sak mol molang o he boina wang hianin kan zo hnahthlak mi engmazatin liam an torin an thi pha ve mai thei boka chu wangin hemilakata an him nan le remna om wat thei nan tong trai sakela Mizoram pum tong trai rolna neila kan zo hnahthlak te I tong trai sak mol molang o October ni riat Sunday Hamas terrorist ten Israel ram chung a missile sang tam tak an ka lu no chen na namen lo zayon fa te tan an thlen noin Israel Defense Force thupong tu chuan Gaza ram ri lama sipe reserve le active military sing chuang ram reveng him turle Hamas terrorist te do turin an ko ngal ti asoi United States of America President Joe Biden point Israel tan atop thleng adin tlat tur thu asoi ve bok Israel warn Lebanon Hezbollah militant group as it join Palestinian Hamas attack Israel chuan Lebanon Hezbollah mi fir fiak te chu Palestinian Hamas ten an beina loin rol lo turin avo Israel e Hamas in karbo rok tang takara Lebanon Hezbollah mi fir fiak pol te chuan voin khan Israel lam hun thuma rocket dorzon eng mozat an kap Hezbollah rocket ka na hi Syria le Israel ram rebuai laya Israel lam chan Golan Heights a ania Hezbollah pol chuan hei hi Palestinian an tan wang nin an sayane hei hi Israel sipaite chuan changletin Lebanon lamram an ka velia Hezbollah chu anin noina lo tel velo turin an vo zuyane hemi ma voin ve khan Israel Defense Force te chuan Hamas in Israel an bei chanlen atan Operation Squad of Iron bei puyan lo thlak to bokane nimin lama Hamas in Israel bei na khan mi za thum chuang an thia mi sangkha zanga chuang anin liam bokane Hamas changlen na atana Israel Defense Force in bei puyan thlak na hian military compound 17 an chozoya heiba ka hian Gaza Strip Hamas mun roan rel na mun pui operational command center palina an chozei boka mi zani samthum chuang an thiane ka channel te milo subscribe milo share milo en subscribe wang lom thu ko sia milo en saka milo subscribe milo share sauzer turing som boka che kalome